n'est pas du tout fiable. Nani mi fanno ko directeur mais malheureusement les réseaux di ndi moƴƴa donc hay mi weltan ñomo fof mo ɗon lan jar ñom murado mukkiɗum ɗum ñon kadi fof mo ɗon sadi mo tan ko tooli comme vous le constatez déjà nous sommes arrivés à Boulbiné avec la maman donc aray ko waɗi yaɗi kon tawla salmini julɓe Allah ɓe fof mi kala ko wonti ɗo aray ko min yummiraɓe no wirɗon ɓe ni aray ko nenan jaariɓe wiyete min maɓɓe min fuɗɗino ka saare bimbi mi tini musidɓe ko gila bimbi mi fotti maɓɓe ka saare e kono on tini no min jiri noon hakkillan e on say tawi yaale maɓɓe pandi ko nane ka faɗa ɗo kadi mi fottite maɓɓe téléma e quartier gono gaade yiɓe yaali ka nangue yiɓe ronki e après hakkille a yeehi maɓɓe min vraiment ɓe tigi mi fotti min jundi mi ɗaɓɓude ko ɓe ñaama donc ala ko tigi ɓe laafi après mi yamali noɗo cugolɓe kisantinmi landoɓe korko goni jindande e sifani lan ɓuri raɓɓude alay noon ɓe holli lango tedi ko ɓe woni ka meɗen mamoun ɗo mi holliyo min yaw toon kono ɓe jaɓali raison pour laquelle mi addi ɓe ka israɓe am enan mama bani ɗo nene kono ɓe yewtinare ko téléphone koma kala miɗa wawi ɗo ara miɗa yawɗo cugoɗa poti o yakkoɗo Allah mi yara ko ɗonde ɗo mi wedda son poti fiyo komi yeeya seytane lone mon ɗo ɓe yarata o wowaɓe hiidari nene o ganda ɓeɗo ne hakkude Allah mi yari ɗo mi yarite hari hay lowɓe ɓiɗi ɓe joɗɗinoɗa kadi mi yari ɗo mi yaritike lowde ɗiɗi kaari no joɗoɗa voilà musidɓe comme le constaté nous sommes déjà à Boulbiné donc yummay nane hay no ngalɗinde on ha ko saabu honɗum mi intéressé uɗi e mon ɗin ɗon est ce que mi anda o Allah ko seede mi anda gila mi heeɓa ko hande mi yiyo o yan tigi aynuno ɗon billahi min mi hena ni lan ka minni mi anda o ko hande mi yiyon ko hande mi andi o kono ko waɗi simi ƴetti on ka laawol no wawno siko ɓeɗo mi yiyo min kadi israɓen ko yummiraɓe ka ɓeɓe nawyi siko ɓeɗo kaɓe ka mi yiwno ka laawol ƴetteno yarteɓe ka ɓay a barkiɗa on faami o yo moñi ɗon ronki ɗon muñi ɗon weelay ɗon jindude ka laawol e biro enen jaari o noon kadi komin jindanto min ngenangue mi hakkiri ni jirde Allah ɓay e yiɗino kasa Allah yiɗɗon andak ko min yo Allah yittu kono woni faale mo Allah kono woni faale mo faale kono woni faale mo ande min ñamata o mata mi ñamata kono min ko mata ha ko wantara ara ñama ko amata may batte mi ay denngal allez d'après les informations nene joni yaay tigi ko mi wiyata miya pismi ko woni ha men natto linsa min hotira linsa nani min hotay woni linsa joni yahay linsan joni yahay ni hande ono lawol mango nene acce nene fi Allah joni yahay linsan ka yata linsan nene mahi e yahay linsan ka yata linsan mahi konto piji mon in tonti mon dure ɗum calli waasi konto cela veut dire au lot cela veut dire au lot jateli nene yo haalanay lan ko laabi ko gondi de ateli ko e o ñini la hindo halfini piji mon di on do waylo sugo go halfini non ko piji mon di ɓe wawi ɓe yaha ɓe yaha joni yaada ka tonti di wono letteni may awa tu vas la prendre o yangata la hunde abeni ko taxi moto do onoyɗa ko lahankimi goppotuna hakkude Allah kay gotoɗa ko hakkude haltude ko gaaro wattiri to kono hari paaci e laaɓe ɗiɗo
halan hollugo min le wi min mi anda kono mi holli on ka anka mi inni o mi hoota woni lisan ka ko mi pew naka lisan mi penata allo ari ga israde mi alta woni mamu pew mi ara yey mamu kono ona en tingala Kami ko wa ga yin ko na na ngere kanisa. Ai da ho. Ni mandu no lisa. Ba ho du da. o e marasu o ma che secchini ne kan non è problema alle no reso di mi mo ya ko fasi wallahi nembiro joni tangini en juulawon parce que leba ko tobi ni so ngayni do daare no men natti daw lisa men anda ko huddon don lisa men anda ko ko fami honto won don on fami e famati fami honto ko iwdon don goyawa kalisa ko honto mo fallo e men yaw menen on ko mamen anda ko honto be me yaada honto nako tom mi harno wara no ada haji gado Ayo he. Anta di boja. Anti di. la yendi si wati avec ses petits amis baylo adani men dia nga cetale mai puno soda ko place na mai puno soda place o lisan son en place lisan yalla de jamu allez mes amours comme vous le constatez je suis avec ma belle-mère je suis avec Nena Ndiariou donc en tout cas nous ne voulons vraiment pas la lâcher pour qu'elle reste sur la maman parce que tikiti jono haji gawno la tangini umar ko huden do haji gaw mo laaki be logement haji gawno ni o laaki be logement parce que be logement be hal la be da ko be logi kono be hol lalla ay le kadi yimbe be ka say ni lan be yayi to jonno be yalta be jabani be ni be hotel lisan jon nakten be lisan jon wade no nene nani jon no hina do ko ne wadde tan e be yoton do ko men woni gollude wona min tuuni gollude mi présente o min kade mo min ko badiama touré mi wiyete ɓiɗɗo ɓe ɗo jombila miɗo mari ɓiɓɓe tato wonnoyi gollugol mamum ɗo allah ko amin hara e yewde ɗum ɗon fof e mbiɗen jogiti moƴo bere e wallita ko jamaji ɗum tini hara ko batte ɗum ɗo woni ko mi yiiri on ka yaasi mi daari mi tawi tigi tigi on o hana en tout cas ko façon no mi heeri on noon tawi no yurmi seeɗa par ce que no yurmi ha feƴƴiti d'ailleurs par ce que ko newiraɓe amen ko yumma amen normalement si feere nden no woodi men hana kettigol jamaji ɗi ni ka yaasi ɗum tini joni noon façon no mi heeri on ni yawgol jinda ka saare jinda ni tun o fota haray piɗiɗi ndi we laafi joni haray e mi faala e yo yaade min natta o linsa min yiya ɓeyguro mon nden linsa on tini hare no wona min fof wata yaadude woɓɓe yame won nattude woɓɓe yame wonaga par ce que mine mari kadi programme woɓɓe no do arde ka men joni wona min ko maɓe tawalan ɗo kono noon ɗimmoɓe amen ɓe yahay ha ɓe natta on ka suudu ɓe yiya famille mon o ɓe nelan famille mon on ɓe hi min tunan kala komin wawata waɗande on fi on tabutu ka suudu hara min naɓay han ɗo hara no wondi hajji min da san fatike ɗen on jaɓi ka on jaɓani mi jaɓatama mi huuɗaɗo haray nene mbiɗo on famodiri ka e famodiral nene ɗon ɗum haldude donc ɗimmoɓe am ɓe woni nattude o lisan nani on nani hara no hunde on hulade ko min ƴetti o wattire jungo mo ɓe natta on hanka suudu lisa siko janggo siko faɗɗi janggo min kadi mariyama mo yiwɗo on ɗo ɓe yewti hanka moɗo lisa
kono hannde miɗo mari wonɓe arde ka suudu donc normalement ɓe duwa arde kala eɗen ga ɓe duwa tawde men ga ɓe duwa tawde la surtout no min ga hi nanda son fatike men yalla nene en non adduɗo ɓen salligo bira salligo to tamen nene salligo itte paɗɗe yo biro ɓen jogiti poore yiɗon jindayde o yaasi nene na adde mi itta noon adde ɗo mi itta noon fiyo yawo noon kadi o jooɗo kakkadi ɗum ko haaju oto mi waɗi o tu la connais min mbiɗo onon kadi acce yaawen seeɗa oy wonno hokkarani société ji mo mbiɗo en natti o lisan on tabitay toon jaɓe wonde toon nene on anda taw no mi wonira noon mi wonira ɓayno hakkude nangi mi haray mi yalno no mi wonira kadi haray be ma fi ñamete mama fara ara o ñamay hi s'il te plaît na naare na fi ñamete mama fara ɗo kana fi ɗum kano woodi ko mapini on kadi we'ituɗo we'ituɗo anna wotma aɗa tappiti so jo wona ɓen sandigo ɓe juula ɗon na eɗo ɓe gasayno gasata gayna hande ñakkugol ɗo ɓe gasa ɓe buya ñakko ɗon labama ɗon waɗi balti ɗiɗɗo ɗon nani ya we'ita allez nous allons comme constater donc je pense qu'on va essayer de voir ne coupe pas mais tenez-vous bien je vais essayer de vous dire que la vie est là on va la ramener tout à l'heure à la maison on va être avec mes collègues Inch'Allah moi en personne demain ou après-demain c'est promis que je veux passer à la maison, on va sonner, on va voir comment il se porte. Et tout ce qu'on pourra après la soutenir, on se viendra Inch'Allah. Donc à vous les partenaires de confiance, Inch'Allah, je vous fais coucou, je vous embrasse. C'est comme ça qu'il faut soutenir les uns et les autres. Nous l'avons vraiment retrouvé en ville, malheureusement nous ne l'avons jamais connue. Mais on va essayer de l'assister parce qu'elle en a vraiment besoin. On va essayer de la ramener à la maison. Elle va arrêter de se promener en ville. Parce que ce que nous avons constaté, elle n'a pas où habiter à Maman. Elle n'a pas d'habitation à Maman, donc c'est très clair. On va la ramener au village. D'accord? On la ramène au village. Juste après, je dis, d'accord? Juste après le village. Et puis vous aurez la suite des choses, Inch'Allah, à travers les problèmes. Allez. C'est ça. Merci.